Selamat datang pada rekaman Menyimak 10. Latihan menyimak ini untuk memahami isi opini yang dikemukakan seorang seniman drama gong melalui wawancara dalam acara Canang Sari oleh TVRI Denpasar. Setelah menyimak rekaman, jawablah pertanyaan-pertanyaan di buku sesuai isi wawancara. Om Swastiastu. Pamirsa sekadi sanekodar sejeroning pemabah Sugina Sudarmo Iwawu mangkin titiang sampun masa dua jeng sareng sinalih tunggil pergina Ramagong sane sampun keloklah inggian punike risi jeroning Ramagong pinake punakawan sane mewaste komang apel nanging kesaya waktunya ide mepesengan ide bagus rake pujana. Om Swastiastu tu Haji. Om Swastiastu guys. Anak pun gitu di titiang dulu alit niki sampun seneng Ramagong niki ngawit kenten Ramagong ring warse pitung dasang ngantos kali-kali punika. Nggih. Mungkin pungkur titiang di kantenan sesolang punika nyuredan kenapi mawina sapunika lagi ke kanten Ramagong tadi mangkin saya nyurat dan ke kanten titiang ampura niki. Nggih, janten sapunika napi astane acara-acara Ramagong ini kan nguredeng asane niki. Kimon yen kemana untuk ditiang peminat untuk nonton Ramagong nike kantun akeh masyarakatnya seneng ring Ramagong mau bukti ya dawang PKB nike di panggung Ayodhya nike kantos ten polih genah nonton nike kan cihna masyarakat kantun seneng ring Ramagong. Nah sane mawinan acara Ramagong nike ngured nah yanten niwang untuk tiang dan sapunika menawi kapertama yen panitia ngadang Ramagong mangda wenten genah lingah sekadiwantilan perlengkapan akeh tapi biaya daler makwe durasi pementasan paling tidak nike 4 jam nika 4 jam nika yang ditiang namun bisa katos 5 jam katos nagai gitu yang di desa-desa nika kenten menawi nika sani makada mewah panitia ngadang Ramagong nika mawinan arang mungkin mersidang ngupah drama kenten mungkin nakehan bondres yang durasinya 1 jam 2 jam personil nih wenten nang ajak papat ajak telu beres sampun iko praktis makin yen Ramagong agak mewah lah niki kenten ten jo berarti tenak seneng kan Ramagong kimon niko pun kemewahane. Nah, puniki itu aja restujuan puniki kan pemerintah sampun urati nyaban ke laksana yang pesta kesenian Bali dan sapunika itu aja sampun ngunayang majang kabupaten kota mangde tetap selain tunggil melestarian ngewakilin suang-suang kabupaten kota nika sejeroan. Nah, sejeroan nika pembinaan itu aja pembinaan Ramagong puniki sapunapi restujuan itu aja sebagai dados pembina niki Rizron niten niki pemekasan ring kabupaten kota selamin di tiang dados pembina dados juri dan dados pengamat Ramagong nike di tiang ke desa-desa nike kelihatan nike anak-anak muda nike antusias bukti nipun nyak dados pemain nyak dados napi dane pelawak kenten jadi minatnya untuk tetap melestarikan Ramagong itu tetap wenten nih ke tan ja surud nika mun
terbukti yang pun waktu PKB akeh kenten peserta sarang dari masing-masing kabupaten nih kan sami mau wenten mewakili seluruh Bali nih ke sami wenten mewakili. Tiang lihat pelawak-pelawak makin mulai bermunculan nih ke bermunculan dan kreatif kan kreatif makin tadi kan di bidang Ramagong niki benak ngupah nih ke kapal awinan kelihatan Ramagong nih ke semakin surut dan yidang nak ngupah nih ke karena biaya tinggi kenten kira-kira menawi yen iwang untuk tiang kenten. Ini tu aja niki Kementerian Ramagong sekali koordinator di Boyo Ramagong itu rata disampaikan makin wasana-wasana seperti nah mungkin di sini angin ngelestarian Kementerian Ramagong niki mang de sayang urati di Kementerian Abjagat ketimakin nah pemekasnya macam generasi muda pun niki koji mang de delapan sapun napi wenten abdian pewara-wara pemekasnya macam generasi muda sapun napi untuk Kementerian Ramagong pun niki mang de tetap kelestarian santung niki budaya di Rago ring Bali niki koji. Jadi tiang mana sapun niki sekali dumun ring masing-masing banyar nih ke Sekotruno Truni nih ke setiap ulang tahun Sekotruno hari-hari Ramagong yang makin bersidang sapu nih ke masing-masing banyar ada Sekotruno nih ke harian Ramagong tiang kira tetap akan bisa lestari seni Ramagong punike. Yang tani raga makin eling ring raga sayang ring seni budaya iraga di Bali niki siro ren maleh sadar semestinya iraga dados napi wastane yadme leka diri ring Bali sapunika harus kita napi wastane di tetap mempertahankan seni budaya nika. Ya dan nih raga generasi muda makin sadar nih ke mewah nih ke, nih ke dengan cara tiap banyar nih ke masing-masing banyar nih ke tetap mengadakan Ramagong atau lomba lawa atau napi nih ke yang kira mulai bangkit nih ke semangat anak-anak muda makin. Enten yang menurut dia enten nih wah nggak pun nih ke. Ini suksma tuaji sampun ledang ngurehen puara-puara sarang titiang sarang sami pemekah ring generasi muda. Pamirsa asapunika iwawu semata pebelibagan titiang ris jeroning Kementerian Ramagong sana pilih membuat mangdo Kementerian Ramagong nika tetap ajak pemekasne majang generasi muda patut ngelestariang sinalih tunggil nyane inggan punika ris jeroning wenten wanti warsa ris jeroning bebanjaran nika presiden sinayang antuk ngaramening sesolah Ramagong. Asa punika atur titiang pinaka wasananing atur sajeroning Sogina Sudarma puputan titiang antuk Paramasanti. Om Santi 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 Om.